Ibara baba ibara mama sosi ala ke kokoba kapa na terechi singale chala chima apikoti asangu na yanga chi kodo itenala joli gango na chi asangu chi kuta kamba chili chi asangu chi ni aike tongaso aike biachi kodro kuta wafangombe chi Faustin Archange toi dera si lo jutilaso na yachi meni kuta kapa chi sambelango nzapa sosi aike nando kwa chi a njachi awanguru sosi atene paleti omji sport e kapaso amulege na danza paso si le lekere kapaso aike ayubek chitene lo saranga matanga chingu baluku sosi lo wara fadi ala kemandi tene na yati a sangoso tongona chiso ilundo chi tene e fanala ali chi a sangochi kozoni chi tene igunando chi a sangoso aike fadi la sosi biachi kodro kota wafangombe chi Faustin Archange toi dira ayeda na chisangondu ti amolenge ti kodro komandati lobaye sosi ala lekela somedi kota kapati bengolingo so akena kota da mandangombe ti Fatima si ala gufade ti tene ala fa bibetala na biati kodro wala ala undanga ti tene logo na mandako ti dengo gapa ti ngu saku sebalusena na ndoni oku e ngwesunga amolege na ala ti tene ala ngagina ndo titene pepe si ala munga mbeni koforo so si ungoni aike kutu balako na biati kodro chumule ginalu titene logolo futa mandako ti gongo dengo gapati gango agbiati kodro na cha mbena sangoti fadela kema ande atene mingi na ndoni beni sangoti ni aike ti so si aike anga wala langu se titene kamba poroso ti MCU a lekere meni kota kapati bengolingo tiro si nga na ndoni si amulege na loso si le ke wayanga chala watokati badalezo Evaris ngamana chitene lo jutilaso lena awa gosinga si lo fa na ala ndalchi kota kapati bengolingo so ake bagigi gina bikwa oku chitene a 11 ande gina laposo so si ake ga la kwa na yati a sangochi e ba tono ti so ifanala na liti sangochi biati kodro kota wa fangombe ti Faustin Archange toi dira aida la sona ti sangondo ti a wa mabeti dans a parti ayubek so si ala kelekere kota kapati sambirango nzapa tene tingu baloku so si ala wara na yati kusarati fango tene ti nzapa wara sanguso tene ti Jexi Divine urutumba ngana Alvin Bombari ngusake oko bale gumbe ya nandoni bale mbrambra na uku ngusake use baluse na uku asara laso ngu bale uku si abumbi tia danzapa Baptiste évangélique ti kodrose siti be Afrika aba gigi kweso amulege na mokonzi so abando nandoti kapati matanga so timunzoni gango na biati kodro na azu so kwe amupeko tilo na yati fango tene tilo solo soroni na yati abia konzi ngbango oko na osho nga na yati Hébreu liti teneni bale oko na use akete kambani oko asina use wakusala ti nzapa aunda na awa be Afrika kwe ti ingala kwe anzoni yeso nzapa asara na ala ngati kirisingila na lola kwe ti ala girisa anzoni yeti lo pepe ti mokonzi ti bumbi ti ayubek lo fa mbaye ti bumbi ni sokojo mokonzi ni ayeke wakwa ti nzapa William Clarence As si pekoni ngwe azilege na gbia ti kodro ti mutene nga ti fangia ti pe ti lo tene ti kota kapa ti sombilango nzapa so si nga lo mu oko ngwe so ti unda na awa mabe kue ti danzapa so nga ti be Afrika ti ngbala kue ti sombela nzapa tene ti sedu ti na siriri na sese ti be Afrika mokonzi ti bumbi ti ayubek na sese ti be Afrika ayeke fana ingia ti be ti lo na peko ti kapa so ligra potangia ngati so la balegi okotonambi awa mabeti ayubek akena nguzu akena ngia ngati zapa saranzonie amsingila na zapa na Yesu akira akekuta na enya kesu biati kodro kozu belebia na belebia
ngana yati matanga su sina ya peo ko ina la isambla nzapa be musikira nzapa beti be Congo na ndoti kundu sosi aleke kumbi isambla nzapa apekoti mbu balo kuso ebeka wara bango ndoti bia geso fini mbu balo ku fade ebek like ga kota dati isambla nzapa na di kontroso ike fatele nzapa de juta ndoti be Afrika kwe mais aussi que ça rakwa soit que ça nous soit tout nzoni alinga wabecha ebeka inga ngu balo kwa o itonda timeni fini ngoi da ilondo ngangu yetere pardonnage sonie na popotier buma boko ko itambla tukuna ufu efana ala so na yati kapa ti sombelango nzapa so akota pendera ye abagigi so na poponi engo biati nzapa kapa ti gonda na voro engo biati a koral ngana angia ndende akokapa na yati matanga so lakwe na yati a sangoso iba ke gbegba so si lu bateneti fango mangalo jutira so na lichimbini matanga sosi aba teneti yengo dana pekoti mbeni pialoti ndia sosi aba a teneti yeswaira tene wala marché public ala sosi ajutika na ireti dalimoti be Afrika ke junior prince Maliavu ngana Roulin mande kuzu ala kumoya sangandoni amatanga tizingo yanga tika paso abagigi na gbetile tia gbenyobia ala so ke bateneti marché public ngana awa mungo maboko akuta mungo tene use aduti na yati matanga so na yati mungo tene tilo lo solo gana ereti banque mondiale na kodro CCT be Afrika lo fatilo lo tene ateneti marché public akenga ngumingi teneti maingo timbeni kodro aduti ti gbenyobia solo ke bandu na nduti teneti ndia solo gana yati kapaso na ereti kojo gbenyobia lo unda mingi na ala so kwe akokapa na yati so titene ala gulita na nzoni mangati mbeti so ala ki sowande ya ki mulege na marché public titene ala main kota kapaso bumbiti agence de régulation du marché public alekeni akititene ala ba ayati ambeti ngana pikoti ambeti so alimbiti mwande lege na kodo CCT be Afrika titene lokolo main na lege ti marché public tongana ambatilo lo solo ke wakwasu tindokwa ti agence de régulation du marché public lo fatilo lo tene akapaso akimwande lege mingi na kodo CCT be Afrika titene lo main yesa akusu gouvernement tene lo sara kwa nangoti fini code niso c'est qu'une bien code niso a évolution que mingi a fini à ce moment il faudrait que à changer il faudrait que à penser terrain à ça va terrain à limina pour soit que déjà quand ça quand tu vas et là c'est le yanga si à famille soit des légalisations il a banque mondiale à la Canada aide si il arrête il ça va quoi terrain à l'électricité une cas sur de manière que à aider contre terrain ça va quoi imagine que sur la ligue je n'ai pas mis à que ça va terrain à jeune entreprise sociale dans moyen surtout par mon marché à la ligne à la voilà moyen de la marché à favoriser aussi à Wali soit là entreprise qui tenait à mesure des mesures incitatives qui tenait encourageant de la marché à ça aussi que problème qui est le chômage qui tenait moi même petit cadre na quoi et des sous quoi que qui finit de se ça parce que ça il y a une évolution informatique soit à l'immédiat de matérialisation à Kingamuni dans la passage aussi nous donnons passer ouais il est ça il une formation là je me suis là on peut dire il a commencé à faire ça va tenir à la voilà marché na ti système informatique ti réseau sur na ti plateforme digitale donc avec l'idée là de former là et dans la moyenne tenir parce que ça éviter tenir à la dina contact na zone ça ça quoi kapati bungoli so atondani la so ake kwande ndani kekereke na pikoni ambeti so ake gwande na getileti awapa dalezo mbeni sanguna ke chiso ake ndukwati gbegbe sosi aba teneti sewa maboko na ndukwati oni femme nga na ndukwati UNFPS ala lekere mbeni kapati bumbi ti sarango isoro na nduti teneti akpale so mingi akesara na tereti awali teneti kiringo osi wala na siriri na kodroti be Afrika si iba matangani atambula fadegina gbeleti gbegbe sosi le kebatene na nduti asewa wanganga Marte Kirima nga na teretilo aikenga gbegbe sosi abatene na nduti seduti nikeze na se ikezina la legeti tene ala wara sanguso ngati Rosaline Njapayasa nga na Jospin Bisi
temingo terati langwa ko so abumbiala ko so aikisala kusala na ndochi maingo chi awali sewa ngana amulenge so ayekechi tene akpemba maingo ti kodochi be Afrika na legechi duchingo ndo ako chi koli na wali ngana salango kusala na popochi koli na wali lege ako na yachi mungo tene chilo bembe sa ekeba tene chi maingo chi awali molenge ngana sewa afaso bungoli na ndochi tene chi duchingo chi awali ngana akoli lege ako aba azo kwesa ikisala kusala na yati ando kwa ndende. Comité de coordination ameni bumbiso azana sese premier ministre azana sese na ngu saki use bali use na oko chitene azo agbuli chala na ndochi ayeso echingangu swake sana techa wali comment asara chitene awali à vivre na yachi siriri na kodo chala bon ala bana na njaso azana sese to za zango comité niso donc na ngu oko comité de chimbitere fani au chaud donc tu l'as soit qui a disposition soit na ti texte ni là à disposition statutaire soit tenait il faut comité à bumbiterelo une fois par trimestre donc agi mang sarango et répondre ngo na eni solo bumbiteré chi là so tenait ikwe matériel na tu kwashere ringi ti sara mangashi maengo shi awali alenga que ton aza kundu na sese azaye na sese gilango kola yeni kwe ake gwanda pe tona la mafa demina tene sombi ke présenté à résultat mitene nguchi 2023 asina nguchi 2024 wungochi ayechi ngangu sasa ndecha wali agona cc pourcentage balé okona ota ça veut dire que ton akiri na peko kete na pourcentage bala konota ça veut dire que mbeni ye asara egi tonga sosi atenanda tene no wungoni akiape akegi kusala eke continue toujours ti sango kusala ti tene azo kwa inga ke sango ishinga nguna techa wali enjoni yape e mosomo sara ni somo inga motene be justice est na devant tu moi. Ngamberi sangoni ake chiso ake gbegbe so si lokuba tene nandoti konomiti aiti banda terrain juste gurna zako so si lo jutila so daliti mbeni matanga ti zingo yanga ti merika pati manangoye nandoti aiti banda terrain maboko na mbeni ndoko dengo buze so ereni ake sofrocom ngana mungo maboko ti ndoko ti singo men so ira tene Orange Centrafrique et Iwara Sangoso Mati Majorine Ngongo Ngana Africain Amulo. Manango etilango useso akiti fayin joni na awa kusala so na ndo fini pialo na ndo banda terrain ngana fini ndo kusala so aike mungangu na ngoro biachi be Afrika tichiri biga nation ngobo ti petengo goro na kodosi seti be Afrika ngoro biachi be Afrika aike banjoni mingi na sarango kusala maboko na ndo kwaso aike teneso asigigi na yanga chulo so de ke gbele gbaso a batene ti pikango singa na lege ti gbanda terrain ala inga na lingo kwati gbadi kodro fosa ka toadera lo mu pasa mingi na kwaso ina la yesar so kwati communication kwati télécommunication lo yesi ayeso yesara na ati podoti ke na bangiso angana bangia pe faut que ambina idati so ayi dati nango na ata kete kodro ala war aussi même information ton associé al bangia war ni la na lingo gerni ala nambake ala ke muniti zana yati a singa mais i titelecom i ke gwenala agbakuru titne ala sar kusana yani laso ala baso fokom agaso agetitne gouvernement a changé bobo ti kwatilo titne a kwaso sa mingi na mbetiso akira bien yani isara façon na iso atne banda terre aba conforté taso izazo avec sur mbeti de fois na gwa sa double te akarneni avec sarni agona sana bute etanafe kwa sufri comme agadi sara so akamuni pasa titne carnet so si yazo akamuna legi ti mungi zati eta adu carnet so si ambeti leni ak certifié donc kwa timbige ade déjà mini plus kwa ti sufri comme sara so na ndoti a carnet so tonzo suru na PK26 le suru na Gambula le suru ndwa agesi directement et puis biati ko doit partenaire laso na beleko bangizali tonso premier je crois que pas bandati kwa souci
Sofrocom a une mobilisation des ressources locales. D'abord, il faut aller dans le État. Donc, c'est la ligne APS, c'est la ligne de la Banque mondiale, la FMI, la Banque africaine de développement. Mais d'abord, il faut titre foncier. Il faut aller dans l'État. Là, nous aussi, il y a des ministre de l'économie numérique. Il s'est confronté à la 7e République. Ibala kwa kiginanduti teneti akbaliti angeriti sima sosi agunanduzu si akota azutindo kwa chigbengba sosi abateneti dengo buze agolaso na leti londo walana garati 5 kilo chitene alagwe aba teneti ngere chi asima sosi akikaka na leti a garazo sosi adutina lichala aikembeni waindani swake Prosper Dieudonné narbe de adum si loditi fade na liti a la sokwe akuta zo titene ala gwe abemendo na nduti teneti ngereti sima na leche garati 5 kilo iwara sangoso ngangati Erodis Penguin na Rodrigue Fetem. Dati tambula ti kusala so ala sosi eke sara kusala na ndoko agbeyon biaso abatne ti dengo buze asara ni aeke ti ba wala ala so eke kasimo na mbage ti kilomètre 5 akpe biani ndia sosi gbeyon biaso abatne ti dengo buze azani na sese so afa so ngere ti simon aeke gi saki bale ako na ngbangu ema bibeti ambena wakango yeso sima so ike bo sima na douala kape agana sima ge aikana inigi aikana ina 11 800 et kana 12 000 la 12 000 so et ka bientôt déchargement et pa bambe 100 francs et puis ki wara 100 francs avantage akona ti eniso akedanga pe yeni to basé accord gina ndo ci gina commerçant gina ndo ci magasin ci ni vraiment aketi mawa aketi souci puta yeso balese warani so asara ndina ya yeso ida sara ada bloqué gaz ni kana PK26 ou na bon basket asara ita la formalité tara kati ya gaga kagina igi et puis même si gouvernement peut baler a diminuer yeso aga qui même de l'autre de même à 9 000 et quand de 9 300 ou 9 200 ou 9 100 et malosolo ekenando ci tambula ci kusala so aitati so inala ike sa kwaso awa dengo plus so sam kwana la ingago ministère Ansara Gango a nous-mêmes a profité arrêter ça. D'abord, qu'aujourd'hui, il y a même un petit peu la place Fouani, il ira là, à la Ghana, ministère. Il a échangé. Si le ministre Agamou arrêté, après arrêter le ministre Amouzo, il est sensibilisé là. Mais ceux qui ont dit ça, c'est accord à respecter. Parce que dans la respecter, à la petite Zangéreni, la terre Soni, la terre magazine, à Zazima, à Kane, 10 500. Donc, à qui possible à Bagini, à Gavo, à la Kéti Zangéreni, la terre. Parce que le locatif, voilà, à la Tamatene, 12 500, à la 13 000, à la 14 000. Donc, la terre magazine, c'est tout. Qui soit la salle, il continue pour aller à la soirée qui a posé Kanga qui Zakadina Nayaga Magazine qui te dit là du coup il te comprendra là si à la Zagé dans le terrain si on veut comprendre la Sangola kwena dalimoti be Afrika lo sosi lo eke Ghana iritindo kwati pam maboko na maboko ngana lo sosi lo gangana iritindo kwati HR ngana lo sosi lo eke kota waindo ti Palme d'Or si ala lekembeni kapa ti nyongo kafe ti sarango isoro na awa gusinga na ndo ti teneti a kusala tala i waranga sango songo ngati majorine ngongo na africain amolo na ndembe ti kapa so si ndoko so ke na gbeti leta pepe so ndoro ereni jo de luxe maboko na ML consulting ale kereni na mbageti misi momo gbacha masekawali so alondo na yati agbavaka ndende aduchi na yati pikango pataraso so ndani ayeketi sara tene na ndochi duchingo chiwali na licha kusala sara ngwanzi nezene yechi maboko ngana vunga ngwa sango na ndochi agbanda tere
losolo eke na ndoti bumbiso ayeke fana ete ne mbrimbri na ndoni ake mini laboratoire de protection de la jeune fille en prélude ji causerie éducative sur organisé donc but na so ala so déjà participé na 3 éditions précédentes so ala na bâti information so ala participé na bâti formation ala inga bâti ye ka fina bâti na inga pe donc en gros c'était ceci il y a responsable du projet tout les mois là encore information na bâti ni il répond na undango de chala il c'était ala na fina zone so ala inga terrain maintenant ala coachala quelques-unes sur la inscrite à so parce que à ce quoi là à gagner na kozia bana dame à la sur la inscrite à avant so à la gana journée si là so tu à la inga ya tani so déjà participé na niso à question inga ngondo nandoni parce que la inga nandoni jona pa la poser na enseigne et ensuite aussi à la ça à télé so comme il tenait la tête leadership féminin, il tenait la tête bâtir transformation, objectif, entrepreneuriat, il préparait à la tala gâte wali. Bon, il fait ça à télé pratique parce que tengo tenait à ligne tu tenais mon transformé zo après comment ça à télé aussi. Bon, mon a donné possibilité tenait le comprendre une journée si tu as un problème sur le matin, une journée paix bon. Donc à niveau à télé c'est ça là, so zo on a tu petit leader. Par exemple, mon sachi mo yechi wa gosinga par exemple de mamuna mo eso mola mo bande na ndocha wa gosinga niela simoli mi titenye mo sarami titon mo leke kodo chi mo don na ndochi pikango pakaraso ala zate chala na groupe Osho éducation eda justice et genre ada communication ada et puis environnement na ville quoi à proposition la ça bacha proposition et puis moi des recommandations so titenye et exposer na tonchi causerie éducative e fana ala so kapati mandango iso ayeke tambula ande na lango bale use na miombe ti si na lango bale ota ti nze so yeke da na mbage ti CNSS na bongi e bugere tara kete sango so si unda so iba sanguni ayeke dape me so si ala lodu ti baso ayeke mbeni sango so si a tambula na ndoko ti misi momo so si aba tënë ti sarango isoro na fango ye na amaseka na ndö ti kota mama tere so atene jeunesse éduquée affranchie des stéréotypes et genres. So si avec meni bumbi so sara kusara na beti de tapape so erina ke jeu de luxe si alekere kapaso tumu ngangu na amasika na legeti manango anzene aye iwara sanguso ngangati PJ bagende ngana africain amulo akegina doti asanguso si asangoti akondani na dalimo tibe afrika ikisingira na baba na mama na kwe sosi aida tima apekoti asango nangati kodo alangba njoni